tunlai social media kal tanga Mizoram hun moi le kan hriat lar thar le thlo tu po pung chho zel Castle of Beino ti a kan hriat chan chin tlem a zong kalo soi ve nge tuna Castle of Beino ti a mi then katin an vor lar mek hi Castle of Beino ti nilovin saphau ti zok tur ani a marahu chuan saphau lopano ti te po in an soya omzia ber chu meilong lungpui ti na ani mani loka ka thian pa pakhatin longtlai district chunga ani a amhing po Castle of Beino nilovin Castle of Boinu ti zok tur ti apos ka mu phe kha chu mak ka ti hial ani Castle of Beino dik tak chu he saphau lungpui omna hi li sei tak ani a he lungpui omna linar top lam ani ali lai vela hian Castle of Beino anti tak chu oma Castle of Beino anti a an phu analai tak hi lal le khon bol te ro rel thut khom na mun pui in rem khom ang deuh hian moi le nal takin luidung sira hian a inzar thaduai maya veng tu sipai le chouka ti vel te thlengin ming hran om thlu abok ani chu Castle of Beino ti a ming alo pian na chan po ani ome ma se he hi saphau lungpui anga alan sar lo wang le longa kal ho po in an kalkan fo thina wangin Castle of Beino ming put chan tak thalak mu tur ala tlem hle luimong thlang lamdar kar ni vel longa kal lomasu kho thlen ma in lungpui lian mai hi oma chu mara ho chuan azino ti in an lo ko thin mizo tonga zia ber chu ho tunu le nei tunu ti na ani ber ome lomasu khwalam atang chuan an thlo le en thlo ber pakhat ani ve bok he lungpui phei chu saphau lungpui angin moi vak lem lo ma se alen ema wangin azamom du khop mai achunga po alon thei vek ani Beino hi enge he lui ming hrim hi marho chuan pi pu te hun lai atang to in Beino ti in ming an lo pu dai to a mizo tonga zia ber ni a lang chu lal nu ti na ani mai ome man lai ka chuan tlang sang le lui lian te chau ni lovin thingkung le lungpui lian te chu zol neya an hriat awangin an za hle thin ani kha ti chuan marapi pu te khan mararama lui lian ber chu za takin Beino ti in an lo ko ve ni om takani marapi pu te hun lai atangin he Beino lui nen hian inzom na thuk tak an lo nei to a thon tu soi tur po om nual bok chuti lain a che vela nam dang ten tuipui le chim tuipui ti te in ming an lo ko ve a British ho an lo lan khan kaladan le kolodain ti te po in an lo ko ve bok ani he luinar hi Myanmar chin state a nar nei le akiap lama luang thazel ani awangin a in kara mi cheng te hian ming hran hranin an lo phu ve bok ani history lam tlem soi telangai tlat mai kumpinu ro rel na British lo thlen ma chuan mara nam ho chen na hi azau hle a tuna longtlai district a omta paithar khuwa atanga bungtlang south lam thleng khu mara ho chuan alo lu man dai to ti chuan kho thlang lam ram thatak chu mara hovin an lu sen lo ram ruaga matun ham hovin an lu ve boka lailal te hian kho thlang lam khu an thleng phaman lo tluk ane kumsang kha jakwa pasre a London atanga lakher Pioneer Mission Missionary Reverend R.A. Lorraine J.H. Lorraine now te nupa an lo kalpo khan paithar khuwa a hian zan khat an lo riaka Missionary R.A. Lorraine khan lakher khuwa an thlen masak ber ani thu le lakher tong chau an thiam awanga an tan biang biak a har sat to zia te po ale khabul hu tak mai 5 year in unknown jungle a alo tilang hial ani chuti lain kan u naw lai chen na khuwa long tlai le chon hu khuwa an pal tlang thu po ajiak lang nge ani khati hun laya u naw lai lam hian phong pui bul thut le atlang dung sangaw bol pui le adang dang bulvel khi an chen tam na ber ani a tun thlengin an la oma lai chong dik tak po an na mang ani mararam thendar ani he paithar khuwa hi maralal sai kaulal in afadelal naram turatana khuwa adin ani a pemthar khuwa mai ani awangin paithi ti in an ko mai thina chu tu na hian paithar ti hming apulhen ta ani ome hetiang ani awangin manlai atanga an lo chet tlat na thin Beino lui kho thang lam tuna Castle of Beino kan soilai mek om thamun zong nen mara ho chuan an ta nei top ta ani
tun thlengin Siaha district site lam chu Beino lui shu la kwan marho chu an la khosalhoma Longtlai district site lam ho chu matu ho an la om ve treu bok ane ti chuan India ramin zalin na amua democracy ro rel na akal puita ga chuan ramri then fel alo ngai ta a mararam chu India le Burma boundary chuan alaya a phel phok tamaya ko ran thleng a phel tir ta ani chu tiang zel chuan mara lai le chakma te po ramri rin sak alo ngai le a Chimtuipui district headquarters Siaha ni thin po district pani a siam alo lin le ta zel ani kan politician le mithiam hmasa te khan aul samnan an ti deuh wange Beino lui Chimtuipui chu ramri atan an lo mang ta sia ra le lam chu Longtlai district in an ta ne a le lam sai chau chu marahowin an chang ve ta ram ani mararambung pheldar alo ni ta zel chuan tun chang thar ten poiti in ui hle ma se ti thei om to ri si lova riruna in an room tlok tlok mai ani ber hetiang hi thil om dan ani awangin maraho chuan Castle of Beino ani emo saphau ani emo azino lungpui ani emo aming lo phua tu le lo chen chil thin tu ani awangin an intinei tu bi khle ani Beino luipui hi Siaha le Longtlai in rina chu ani nge ya he lungmoi saphau hi Longtlai lam sai ta om angin langma se tui chunga om alani awangin za chuan an pumbil thei bik lo tin Siaha district lam site atang chawin amoina hi alan the wangin Siaha district ta ati thei bik lo manlai ata to mararam chunga om thin kha tuna Longtlai district huam chunga om anga alan ta ka wang hian in hnial na chu om thei khop mai Longtlai district area alo ni tak le marafa te tan chuan chan na satak ani ve mai amai ro chu marafa te tan chuan Judami ten an khopui Jerusalem an hmanga ang tho khan marafa te chuan an la hmanga yanga an na ngai lu zel don tho ani a to bera chuan Longtlai lam unau te hian an district ta anga an lo chei po in an mo lova a hming po hi tun lai taka thlak an du po in an thu ni ro se amai ro chu anei tu hmasa le a hming po tu dik tak chu marafa te an ni a original name chu Castle of Beino an ti Mizoram mipui hian min lo hriat pui se ka du hle